Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing samla umsning patarim haringkat kejengkershan ke distrik social welfare ke Ribhoi district. Hal khatlai trik jembang arhajar arpun riu kala pendong kejeng ajeng hikai syik kena skul ki khun samla bat kilong bilong pa shaphang kaan shongkha shongman haki ar benta kita kilong ke child marriage but ke prevention of children and sexual offences poksu. Hakani kejeng ajeng hikai kebralong ha umsning auditorium hall hak bala ajeng batai banyak yaki kendon an halor kita ki art liki ain do ba well clan star lingdo Syaki kena school ke umsning Presbyterian Higher Secondary School bat ke Sati Raja Memorial Secondary School ki bana umsning patarim. Habayadei ke syongkha kena uba well clan star uloong bakat kum ke kendon bakandai jong ke PCMA arajar arpuan riu ke batai ba ushenrang udi banyo arpui snam tam bat ke kenthei ke di banyo khat pras nam tam ha ke syongkha syongman. Shu uloong ba unu ushenrang ubala palat ya ke arpui snam karta kat baga kenthei ba uya poi kha kadang dunai ka khat prasnam unsha pen stom hadu arsnam ha along bat ka kuna kalong shilap tingka lalaki pen kai ya kata ain an pen stom ki kat kum ki kandan ka paper kat kum ka section ka bakhandai jongan ni ka PCMA ajan rio ka batai ba ya ushenrang di banyo arhuwais nam tam bat ya kakan thai di banyo khatras nam tam bat lada unu shinrang uba arhuwais nam tam un shongkha ya kakna kaba hapo khatras nam ya kata ka case ya kata ka jingja ng aban ong bakat kum kani ka kandon ka section ka bakhandai an penstom yau ta usunrang kumba arsnan ha alam bata fain ka balong silak teka tamo bahaya kata ya uno usunrang uba arhuwais nam saneng un songkha ya ka kena ka bahapo ka prasnam sepo kamur usunrang walong legal ka kenthai ka walong illegal kakum kene kenan ain long ba an penstom ya usunrang arsnam ha alam bat silak tingka an fanyu bat kata gajing stom ka de gajing stom ka kham janjar ngalaban ong ka we kintin ngamla ban ong tang imprisonment ngalaban bu ipe ko ting ka rigorous imprisonment ka ba mut gajing stom ka ba hab banda tristom ro ka mau sentai ka tanah po Ribhoi district rakti bala poi ka mau sentai Rakti berapa maksudai ketiga distrik jail. Lalu tempat poi sapesang dan cilik pei. Lalu pei na hajan, pei na jangai. Chapter 2. Lalu ka chapter ke A, jongga deka A, jongga deka I. Ka sexual offense against children under POCSO Act. Wong ka batang sapang ke songkha persya ya kena lising lakukan batai kidat pakindat nama ketika ain kejong ketika ain kewa kam kerpang lawan nagamta ki hybrid ki ban sutu hendai kalong pada kejikai ki babu sutu kakum ketika ain lagalong epipat bala kampe kamsan kenang ba Pintip sapang ketika kakum ketika chapter 2 the sexual offense against the children kadi sapang ke songkha persat ikena kabeningong kabeningkit ka kum ka penetrative sexual assault hada section ka balai ka pasal jong ka POCSO ketika penetrate of child kedai kebentang kebaca haka jingle jubor da ke jimong jung sunang haka nukun gomet joka kena kantai kata dei
kat kum ke section ke balai ke basal trong ni kenangai nang ta ka ba kalong insert any object or body parts into a child body. Mga kanong kajing persyang na ijubo daw no negalu hataman sa makana. Lah susu hanta. But kaniga batay syapang kabenta kabeningkong kapag section balay ke besar. Bagi no di balik persa kadon ke punishment. Hino bertambah kakung kata kabenta kadon ke punishment. Dan dia kata gaji pecitong gaji bersaja. Kata kam kabauhan trei hapok patok. Disi nagaliang in charge of prison ulakan pak yu pun trei kikam kiba kade bat ka furniture. Kilapan pak yu pun trei habidi bat ka rap karen ka agriculture. Kilapan pak yu pun shed. Kilapan pak yu pun le sibun dikam. Wat ong pun bagi sultanat bersyong ta. Nama ba yo trei furniture yo shed jah tatater Kata ketiga ka kejimpen sistem ya uno ubreu uba songha uba palat apoi snem un songha ka khna abapo khasnem kakum ke section 9 jong ka Prevention of Child Marriage Act 2006 ka section ka pasipo kedai ka section ka ba maham ba ya uno ubreu lene ka no ka breu lene ka no ka kanhun kaba penyai ne kendok ne perform yang kata ka jinget hok sang kurim ya ki kena ki ba po arway bat ka prasnem syapo ya utaru an penistom kenju ba kata kalong arsnem ha along bat sidak ka fai kata ka ka kendon ka spo kat kum kenika ak Kebanyakan ke Prevention of Child Marriage Act. Dalam syong patok syirta dan dalam banyak orang katakan life imprisonment hangkat kapuna kabahaya. Kita ketika jumpa syom kakum kenika section kebalai kebasar kebaar kalau ketika aggravated penetrative sexual assault. Kakum ke section ke besar, bagi section ke bawah. Bisa apa yang kita bentang? Kita bentang kedai kekedau syapang. Kita ki perpetrator, anda kita ki nongle ki badan hakapur. Laban nuksa, police officer, armed forces, tingkat bagi public servant. Uno beriu, badan kita bol, ada unde, ini usah no, hak kata kita tombol, ya kita kena hak songman, lakan top ya hak juk kebentar, bagata kalau kita jumpa sistem, kakom ke section kebahan beriu, bagata kita jumpa sistem kalau kabakam Soma, kabakam sotrim, kabang palat yang shosnyam baun syom ha alam, harikat ka, fine but in case kalaban jaro itu, ka life imprisonment. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang batuma ki jingikai bapura katkom kejub kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA.
ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jingshisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok